Lampung First Tennis Ball Cricket Knockout Tournament balapanlong da ka National People's Youth Front Shillong City kalapoi siya kajing penhap perdano ha ka Sautarik Yayong Arjar Arpunriu Hamadan Maulai Umthlong kani kalampung ikop ilakai cricket lasdang nadu ulber Arjar Arpunriu bat ha ka ba lapan ilakai da ka 10-10 format bat khandaingut kirang ilakai na kawai ka kanhon hak jing yakun ke ya telilang kalasim ya kapali ban bating nengkong hak ba kalayo ban kamai hadu shispa san pun riuran ka junior boys ka babe ya katai katong kala du lot iki wicket jongka tang hapo san over bat kamai tang kumba hapo arpauran kumca ka ya telilang kum kaladu jong kalampung kalayo ban khong ya kasong pisa ka balai pawajar tengka lembat ka trophy kadba ka junior boys bat kalayo khur khatsan hajar tengka lembat ka trophy habai kren bat presiden ka NPYF Shillong City ba mebon rathap ulaong ba ka kanhun treikam ki samla ka kwa ban thau ki rensan ba ki samla kin sai ya ki sap hakane ka jaj jingela kai knang ba kin la ban im bat kamai ulai kublai ya baro ki balai don banta nadu ki para samla na ka party ki nongelam shnong jong ka maulai umthlong u James K. Sangma, National Working President ka NPP, lambat ki wei pan, ki bala ay ki jingi trailang man penlong ya ka ni ka tournament ka bajob. Mày tiền kìa ra ra con belum mau selesai kan belum au junior boys macam ni ya kulilah Joget NPYF Komite bukan di tournament ila rai bat ila pet ngor ba kanya at bet layo round of applause. Captain, hi Captain. Ayo nih. Sini Captain. Are you junior boys? Applause now. We are getting engaged. It's the real deal. Sportsmanship should be there, right? The cash prize of 30,000. Everyone, and thank you to the organizer and the team for giving us this opportunity, and we hope that we can get more tournaments going forward. So thank you everyone. Kong ni sim ni kaniratai da ka komiti jengi ke Shillong City ngang presiden ba tim jengi penglai iba abun bun sinem ba kina ilakai cricket kimyo ilakai cricket cuma babun di madan gidang sina
Amoro situ kini oleh kai sekat lagi berbunyi di kena sama kini kai sekat di berbet sudah dengan semi dengan simjan di tiket tenis dan pengincu dari tengah sepatu yang mental kini ka senam mental ini sedang ada apply trik de ngibu still ka deadline makin tap yang tim jengki andai hadiah ni kipo yang sampai tim ni kemak sobat sim ya baru nomor pelakut ke deadline jungi tinggi omba next year ni saya pelak yang berhamhe je ni sentang tim dan tim hak ni ke South Orientasi la poi final artillery tim ka junior boys buat ka Italy te tinggi le kai ka long artayo ila Tristan bantang apa yang ketong final ya ka final lu lara ka Italy ya ka pisasong balai ko hajar buat di runners up yo katan hajar buat di discipline team yo song besar ubah ya baru best player man of the tournament tinggi dan perkat ba lasim senyambat ila yo kemudian ka kamhe subuh ko mahal golfing katu baju pelong tournament iman man gapor tinggi la ngidang tumu ban penyat Jakarta tournament jong ulit pi sama apa konflik kini ka tournament ro long jengkerki ni si ale para pempat ya dan experience dari langsung ya kaya ka sukses ai blai lang ki ampayar ki senong bala ala ilat ingi kini Jakarta ban pelong buat hak tu sini wadan sport kelong ni ro ngi sange soalai sini kini yang mengihdin di hadu tasi kalau kejinjop di kini tournament kesan lang working president jengi national working president jengi is James PK sama ini page itu yang youth wala kata idang suan pai menin na ri na sabar hendak klempep ini ai menin menmid hi ba ide bi youth klempep hi wadi bun ka program ya hablai sarah dari wan sahang ne pendek ya ka program ini youth ini selong ban miri ai musim hi yang ba ilabat hi mi presiden juga MCA yang bangin nang yale isu ban pelak tournament ki kap he so Shillong City